Kanithaini wa PCEA RAIYANI GITHUNGURI KAUNTIINI ya KIAMBU niko Simon KIHARA na MWENDWA wake FIDELIS NJERI mohanithirio bengu cia MAICA hindi ya uhiki wao na uria ogwikinyitio ni mutumia wa munini wa president Dorcas Rigathi thutha wa kurikia mubango wa kugarurira mitugo kuona kwa miaka mingi eri aya makoretwo marikite mutondo-ini wa unyui wa njohi o udumwe na ndawa cia kurebia. NJERI hau kabere arakoretwo ari mwendia wa ndawa cia kurebia mbere ya atacokitie ikinya ria gutiganiria thuguri ino, nake muthuri wake Simon araturite ukombo-ini wa njohi na ndawa cia kurebia. Akiaria hindi ya igongona riri Pastor Dorcas Rigathi ni agwetire uhiki uyu ta wa mwanya kuna ni wa andu eri matuite itua ria kugarurira mitugo na gutuika kionereria kia ati mubango wa kugarurira mitugo uria akoretwo agitwarithia na mbere ni wambereirie kugia na maciaro. I am a very proud mother today. This has been my prayer since I said we are going on the boy child program. The boy child program was meant to make sure that we get our boys from drug and alcohol addiction. We pray for them. Pastor Dorcas niongereire kuga ati uhikio ni kionereria kiati gutire mundu utangicenjia mitugo na ahote kugia na family irugamite na gutuika gituge kirumu gia bururi. This is now saving a generation. Say saving a generation. Saving a generation. And Satan is very jealous of this man here. Eri aya nio manyitire ugeni Pastor Dorcas uhiki-ini uyu uria unyitithanitio ni Reverend Winnie Ndungu na uria utogiritie ikinya ria eri aya. This program has helped vijana sana. So kitu ya kwanza tunafanya, when they come, we make sure there is a cup of tea and there is a loaf of bread. Mwena-ini wake moderator Joseph Gashwe nionanirie kwaga kuiganira na itua ria igoti ria gwitikiria urugi wa njohi ya muratina. Sisi kama kanisa tunasema kama hauna mtu ambaye ameingia katika addiction, hata kucheza na muratina utacheza. Lakini kama unajua mmoja ambaye amehusika, sisi kama kanisa tunasikia tuko kinyume sana na sheria kama hiyo. Mubango wa guthara mbeu njithi ukoretwo ugithie na mbere rungu rwa afici ya mutumia wa munini wa president Pastor Dorcas Rigathi unyitaniri na atongoria a makanitha. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV, njitagwo wa NJERI wa Kariuki.